Pozdrav svima, danas je 10. maj 2025. godine i u današnjoj video prezentaciji ćemo govoriti o provođenju jedne veoma važne radnje u našim vinogradima, a to je uklanjanje zaperaka vinove loze. S obzirom da uklanjanje zaperaka, odnosno njihov pregled i inspekcija obuhvaća jedan duži period u toku vegetacijske godine, svakako je važno da naučimo kako na pravilan način da to radimo. Danas ćemo shvatiti kako se vrši uklanjanje zaperaka na trsovima vinove loze i zašto bi ovaj posao trebali obavljati. Zaperak je zapravo bočni izdanak koji raste iz pazuha lista. Zaperci se formiraju otprilike nekih mjesec dana kasnije od glavnog izdanka. Za razliku od potonjeg, zaperci rastu slabije i imaju više konveksnih čvorova i naravno imaju kratke internodije. Zaperci se posebno aktivno razvijaju kada je trs pod nedovoljnim opterećenjem i to uz dobru prehranu, a također i ako radimo štipanje, da se tako izrazimo, tokom ljetnih operacija kod vinove loze. Ti rastući zaperci, oni zagušuju sami trs, sprečavaju njegovo normalno osvjetljenje i ventilaciju, što može dovesti do razvoja raznih bolesti. Stoga je uklanjanje zaperaka obavezna i vrlo važna operacija koja se mora provoditi tokom cijelog ljeta kako ti bočni izdanci rastu. Zašto nam u stvari trebaju zaperci? Svaki vinogradar zna da je fotosintetski kapacitet listova koji rastu na bočnim izbojcima mnogo veći nego na listovima glavnog izdanka. Do trenutka sazrijevanja samih grozdova, to je otprilike neka druga polovica ljeta u našim prostorima, donji listovi na glavnim izdancima stari i njihova sposobnost proizvodnje organskih tvari se smanjuje. Stoga se glavna prehrana biljka provodi preko zaperaka, kao i lišćem srednjeg dijela glavnih izdanaka. Tokom zelenih operacija zaperke ne treba potpuno uklanjati, vrijedi ostaviti nekoliko listova na njima kako bi se sama produktivnost trsa povećala. U prosjeku glavni izdanak koji ima dužinu od 120 do 140 cm može da prehrani oko 1 kg grožđa pod uslovom da ima 25 zdravih i dobro razvijenih listova. Zaperci vinove loze ostavljaju se radi još jedne važne funkcije, a to je sprečavaju procvat uspavanih pupova. Ako zaperke potpuno uklonite izravno iz pazušne strane lista, počet će se razvijati taj središnji pupolja koji se nalazi u čvoru gdje je pastorak, odnosno gdje je zaperak narastao. A zadatak središnjeg nerazvijenog pupa jeste da sljedeće godine proizvede punopravni izdanak koji će donijeti plodove i žetvu. Dakle, zaperke ne uklanjamo u potpunosti, već, kako smo rekli, tako štipamo ih ili orezujemo makazama kojom radimo rezidbo u jesen. Što se tiče samih metoda štipanja, odnosno uklanjaka zaperaka, izbor metoda ovisi prije svega o uslovima uzgoja vinove loze, također i o sorti, a naravno i o individualnim preferencijama samog vinogradara. Prva metoda jeste da ostavimo 2 lista. Ova metoda, ona je ujedno i najjednostavnija. Ostavi se 2 lista na svakom zaperku na glavnom izdanku i time se uklanja tačka rasta samog zaperka. Na ovaj način ostavljamo te dodatno lišće kako bismo hranili trs bez da ga zagušnjavamo. Druga metoda se sastoji u sljedećem, a to je da ostavimo po 1 list na svakom od zaperaka prvog i drugog reda. Svakako to ćemo pokazati u praktičnom dijelu, u drugom dijelu ovog videa. Druga metoda štipanja, odnosno uklanjanja zaperaka, jeste da ostavimo po 1 list na svakom zaperku i da se, kao što smo kazali, ukine ta tačka rasta. U pazuhu ovog lista ponovo će početi da raste jedan novi zaperak, a to je taj izdanak drugog reda. Također i on se uklanja nakon prvog lista, a ako na zaperku počne da se razvija sljedeći list, odnosno zaperak trećeg reda, postupak se ponavlja. Ova metoda uključuje stalni pregled zaperaka i naravno praćenje njihovog rasta. Sada bih želio da pogledate kako mi to praktično radimo i naravno tako najbolje učimo i tako ćemo najbolje zapamtiti kako ovu operaciju da pravilno ishvatimo. Sada ćemo pokazati na primjeru sorte Veljur, koja je inače kasnija sorta i kasnije cvjeta, kako da izvršimo uklanjanje zaperaka.
Ovo je glavna izdanak, odnosno ovogodišnji lastar. Na njemu se nalazi, na svakom internodu imamo glavni list. Pogledajte. Između glavnog izdanka, odnosno lastara i glavnog lista pojavljuje se zaperak. Kao što vidite, ovdje imamo zaperak koji ima dva mala listića, naravno koji će u toku godine rasti i bit će sve veći i na kraju će zamijeniti ovaj glavni list. Imamo jedan list i imamo drugi list, što znači zaperak prvog reda, zaperak drugog reda. Ovo je tačka rasta i ona se može ukinuti iza drugog lista ili iza prvog lista. Kao što vidite, ovdje se već razvija treći list i ponovo nova tačka rasta. U ovom primjeru uklonit ćemo zaperak na prvom listu, a pokazat ćemo kako ćemo to uraditi i na drugom listu. Nećete pogriješiti ako ostavite ili jedan list ili dva lista. Jednostavno zalamamo noktom, zato kažemo da je to štipanje. Evo, uklanjamo ovaj dio, tako da nam ostaje sada, imamo glavni izdanak, to jest lastar, imamo glavni pup, možete da vidite, to su pupovi koji donose rod na sljedeću godinu, imamo glavni list i imamo zaperak koji smo skratili na jednom listu. Kao što smo kazali, kada ovaj list izgubi svoju funkciju, ovaj će listić koji će imati određenu veličinu preuzet će njegovu ulogu. Idemo dalje. Na sljedećem internodu imamo ponovo zaperak, imamo glavni izdanak, to je lastar, glavni list i imamo zaperak koji se pojavljuje u pazuhu lista. Vidimo ovdje imamo pup koji će u sljedećoj godini donijeti rod. Također imamo dva listića, sada pokazat ću kako da uradimo skraćivanje iza drugog lista. Opet veoma je jednostavno, imamo tačku rasta koju uklanjamo jednostavno štipanjem i ostaje nam zaperak drugog reda. Imamo jedan listić, imamo drugi listić. Idemo dalje. Sljedeći internodi, ponovo glavni izdanak, odnosno ovogodišnji lastar, glavni list, pupoljak glavni, zaperak. Njega ćemo zalomiti iza prvog lista. Mi inače zalamamo uvijek iza prvog lista, ali kao što vidite u njegovom pazuhu ponovo se javlja, jel tako, odnosno aktivira se pupoljak, iz njega će da se razvija novi zaperak koji će pretpostavljam ići gore i ponovo ćemo imati jedan listić i izvršit ćemo zakidanje. Zato smo kazali da tu taj pregled, odnosno inspekciju radimo tokom čitave godine i tokom čitave godine će uvijek iza pazuha rasti, znači novi zaperak i samim tim ćemo raditi uklanjanje. Ovo je vitica, nju svakako možete ukinuti, to nećete pogriješiti. Zatim, još jednom da pokažemo, na sljedećem internodu ponovo imamo, jel tako, zaperak koji zakidamo na prvom listu. Kako idemo prema vrhu samog lastara, jel, sve su zaperci manje, ali on će se razvijati kako se razvija glavni lastar. I još sam želio pokazati, ukoliko se desi da ste zakasnili ili jednostavno niste dobro vidjeli pa vam je neki zaperak ostao i narastao, recimo kao što je ovaj i kao što je ovaj, pogledajte da su to deblji zaperci i oni imaju također po dva lista. Možete vi vršiti zakidanje, da li da ovako lomite ili da li da stisnete, ali praktičnije da to uradite makazama. Jednostavno na ovom dijelu iza prvog lista vršimo skraćivanje, odnosno uklanjanje zaperka na kojem je ostao jedan list i tačka rast. Tako isto i ovaj ovdje zaperak, vidimo da je on, jel tako, deblji, skraćujemo ga iza prvog lista i pogledajte, imamo, jel tako, glavni izdanak, ovdje imamo glavni pupoljak, ovdje imamo viticu, nju možemo ukloniti, imamo zaperak na prvom listu. Dalje na sljedećem internodu također imamo zaperak
prvog reda, ostavili smo samo jedan list. I kao što gore idemo više, jel tako, oni postaju tanji i dalje skraćujemo, jel tako, opet imamo jedan list i gore su sve manji, ali evo i ovdje može. To je to i vrlo je jednostavno kao što vidite i mislim da vam je svima jasno i da nećete pogriješiti. To bi bilo sve u ovoj video prezentaciji, nadam se da vam se svidjela i da smo ponešto naučili i samim tim se okoristili kako da na najbolji način uzgajamo našu vinovu lozu i dođemo do očekivanih i željenih rezultata.